Mwiriwe neza, tugiye kureba ukuntu twashanya simple bed muri SolidWork. Mbere na mbere iyo SolidWork imaze gufunguka, tuza hano kuri file new part, okay, then tukaza hano tugahindura dimension tuzigire MGS, okay. Dufate plane tugiye gushanyirizamo, urugero dufate top plane normal 2, niturangiza tumaze kubona normal 2 top plane normal 2, nyuma tuze hano dufate sketch, dufate center rectangle, okay, right click select, tuze dufate select dimension, hano dushireho milimetero 1000, okay. Tuze hano zoom to fit, hano dushireho milimetero 2200, okay. Milimetero 2200, okay. Then tugaruke zoom to fit, select, tuze dufate line dushanya hano muri center, then okay select, twongere dufate line tuyishire urugero mo hano hagati ize igere hano, select, okay. Tuze hano muri command manager dufate mirror entity, dufate entity to mirror, dufate uyu murongo tuze mirror about this one, tuze okay. Niturangiza tugaruke smart dimension, urugero hano tuhashire dimension ya milimetero 550, tukirike enter, okay. Murabona ko sketch by full define. Niturangiza tuze kuri exist sketch, dufate command manager tuze muri feature command, ducreate plane, dufate plane hano first reference, tuze dukirike kano ka place dufate front plane. Niturangiza duhita dukirika hano imbere nyuma tuyigire parallel. Niturangiza turebe ya plane uburyo igaragara irimo, then tuze okay. Nyuma ya okay tuze dufate plane 1, dufate normal 2, nyuma ya normal 2 tuze dufate sketch, nyuma ya sketch dufate line, tuze dushanye ya line, okay, select. Iyi line hano hejuru tuyigire horizontal, okay. Dufate hano tuyirebere muri isometric, urugero tuze dufate iyi point holding control key, dufate iyi line tuyigire mid coincidence, twongere dufate iyi point, dufate control tuyiholding iyi line nayo tuyigire coincidence, okay. Niturangiza tugaruke muri smart dimension, dufate dimension kuva kuri hano kugera aha tubaye milimetero 400, enter. Dufate iyi distance kuva aha kugera hano tuhahe milimetero 250, enter, okay. Tukande select na dimension iveho, tu selecting iyi line control, dufate ni line ihagaze, dufate iyi line ihagaze, tukirike click, turangiza dufate equal singane, okay. Niturangiza twongere tuze dushanye other line tuyifatire hano hasi, tukirike select, twongere dufate smart dimension, dufate iyi point distance kugera hano tuyigire 100 milimetero 100, enter, okay. Tuze dufate sketch fillet, dufate fillet ya hano, yes, ni fillet ya hano, yes.
iriya fileti tuyishyire kuri rediyasi ya milimetero 120 enter, tuze dufate yesi oke, niturangiza tuze turebe dimension yo kuva hano kugera aha, turabona ko hari 758, tugire 750, 750, dukirike enter oke, tuvivure. Murabona ko sketch nabwo ibaye full define. Nyuma yaho tuze dufate iriya dimension tuyikureho, duselectinge kuri plane, right plane, existing sketch tukirike kuri plane, nyuma tuyigire hide plane kuri turiya turi net oke, turebere sketch muri normal to oke, nyuma tuze dufate dukere plane feature difference geometry plane, twongere dufate front plane tuyifatire hano nayo tuyigire parallel, tuze kuri oke, nyuma dufate ya plane tuze kuri sketch, niturangiza duselectinge iyi sketch, tuze dufate hold key, selectinge buri sketch, tugende tuyifata, dufate sketch, tuze muri command manager, tuze muri convert entity, tugaruke muri zoom to fit. Urabona ko sketch hano yagezeho, then dukore exist, nyuma iyi plane tuyigirire hide. Urabona ko dufite simple bed cyangwa se igitanda. Nyuma tuze muri command manager, tuze muri weldmate, nyuma weldmate tuze muri structural member, tuze hano duselectinge inch, tuyigire izo type, dufate angle iron, size dufate 25 4 okay, dufate one group, selecting this one, dufate this one group, twongere hano selecting a new group okay, twongere dufate new group, tuze dufate iyi, dufate ni okay, twemeze, dusubire muri command manager, structural member, hano iracarimo, dufate group, dufate iyi okay, new group, dukomeze hano twongere dukirike new group, dufate iyi group n'iyi, na hano even na hano, tugaruke new group, dufate iyi, dufate then dukirike kuri okay. Ya simple bed imaze kuboneka. Iyo tumaze kuyibona dushobora kuyirebera muri isometric, noneho tukaza tugakirika ku izi line, nyuma tukazikorera hide. Turabona ko simple bed yacu tuyibona muri isometric iragaragara okay. Hano rero ya bed dushobora kuyishyiraho color, reka tuyihe hano color. Urabona ko hano yafata color bitewe na color dukeneye. Urugero dufate iyi color then twemeze. Murabona ko ya simple bed twayibonye. Murakoze cyane, nkaba mbakangurira gukurikirana iyi channel ya SolidWorks
tutorial mu kinyarwanda itwereka ukuntu tugenda dukora design zitandukanye kandi igafasha abanyeshuri bo muri level 1 na level 2 uburyo bwo gukurikirana SolidWork design. Murakoze cyane, mukore subscribe na like ku ba friend, murakoze cyane.